سقف غري علو خبري سقف غري علو خبري سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنان بحقنانيو لومون كم وترو أقدس زيناتات كمون تنتنا مسوز خيد إلنا زقربنا يونابهم إذنا نغرب لنا سامود أتنايز مدب مسانا كتصونهم بخبرون عدمكم لايك شير مقبار ما يتهموا كنبل كانت زخاخن فتو لو ما عرستي معربا على منتهي كم زمسل بعلو هاري مكا كم يجيرو خمز خسكا خندق زرينا يناقن هذا فولي أقات أمد ما أقات يملو What's going on سكبزن غيد Iran has said it cannot confirm it will be able to cooperate with the International Atomic Energy Agency. Tehran's foreign ministry said following the strikes on Fordo and other nuclear facilities, the safety of IAEA inspectors can't be guaranteed. It also said Donald Trump's stance towards sanctions on Iran were psychological and media games. The Director General of the IAEA insisting at this time doesn't make sense to us because only a few days have passed since the aggressive attack by the Zionist regime and the United States on Iran's peaceful nuclear facilities. In this situation, expecting Iran to continue normal cooperation with the agency is انتايم زبل زلو قربت لي استوعيل كانت سمعكايو ناي بحق تزحزنيو اتي ناي اتوميك انرجي ايجنسي زبل ولو نزني كلراوي ناي نيوكلير بروجكتات زكالاقل وي ونعزو قاصر حيلي اذا حيل زي اكلنا يو ام كوينو تقوصاصر ناي اتوميكاوس وارغليم زبلو ناب ايران دما كل غزي دراما مسكبري اتزحزن كفالخه كلنا ونستوعلنا لنا ناي نيوكلير بوتا بفلو ينفرتناي اسرائيل معالتا وكچفچف كله قررتا خوصديو جيجا يفصمالو ابلع الحزب كالق صقم كغاطمي يلو كزارب بحم كبل ايتسمان امريكا ب115 نفرتي نتبوتاتي بفلو بومباتات كدبدب كلا نامريكا كونن ايتسمان and guess what now النيوكلير ناي ايران ايت هرمن وي ونقله كم تزدل ايت هرمن مستبعله كاتل النيلو تفكر جميل له I mean seriously تي hypocrisy تمسلوين تي double standard بقى كم زعسوا ነገር ይታካይዳናቶ ስመዋብዚ አይ በሐቂ ከተገረም ግን እንታይ መባል ኮይን Ambassador to the United Nations is rejecting calls for his country to abandon its uranium enrichment program in a new interview. The enrichment is our right and inalienable right, and we want to implement this right. I think that enrichment will not never stop. He says we'll never stop that enrichment. That's what he says. Those comments come as the UN's nuclear watchdog says he expects Iran could resume. እጅት ሚኒስትሩ ቢያቱ ኢራን ታይዝ ብሎም ዘሎ ኒውክለር ከነፍሪ ወይ ወን ኒውክለራዊ ቴክኖሎጂ ክንጥቀም መሰልና ከም ሃገር ስለዚህ ነዚ መሰልና ክትንፍጉና ይትقولون ይኹም ይዝብል ዘሎ ማለት እቲ ዓለም ፍትሕ ከም ዘይብላ አረጋግጽኩም ክትኮኑ ወይ በርሂልኩም ክኸውን ጽቡቕ እዩ እስራኤል ድቋጸር ትካል አይኮነን እዚ እስራኤል ኒውክለር አለው ድሌታ ትገብር ዝዛረባ ኃይል የለን ነኢራን ግን ክልተ ግሩኹም ክናስረኩና ሕጁን ምባል ዘረባይና ተሰምዕ ዘለና خاله ዘረባ إذا عالمنا نبرلا زلنا نزيات تمثل توصل عيا قال بلانيت يبلان قال عالم يلن this is it كما يرى 5 ريو نتحدى عينات صغيطه دليت كغبرت بلو بتحدى دما كل ነገር مالك هرم كله كدبدب كله ولا حنت سلمتاكم تقبروا لهم سلمتاعي ناني كل ربوتات حرم لهم قلقل لهم نيغوشيت غبر لهم مسامه بزونالد ترامب زرب كايد على قلنا بلو اشكعم دهرمو زلهم كل نفلطو ناي عالم لخاو ناي سلام مسرح ويكا انترناشنال اوردر زبلو بمولو يكانسلت كوين زلو بزوان زي بفلا يبدع لي ايران استقبر كونتات بمولو عالم لخاو حق زبال جلن وصو زخون على قنتاي تعالوا كاكو تي عمس كم دليت كانت تخون كو صبغي حقاو كتمسلو مفتانا صلينا ميتنا زلنا نبر مزمزا بحيل خادليت كمقبار نوح زقص مسرحي حق عالمكم يي ببزحت غزي حق ጫካዩ حيال دليت زغبرليو اتزغم ግን ኮምና ገበርካ ጸኒካ ግምጥሊልካ ደማ እንታይ ክትገብር ትፍትሕ ሕጋውነት ክትልብሶ ንዓለም ትረድእ ከም ዘለኻ መሰላት ናይ ደቂ ሰባት ከም ትጣባቕ ጌርካ ክትቆቦ ከም ዓይነት ሕብሪ ክትቆቦ ምፍታን ግን ዋ ርስን ተለካ ኮይኑ ከማን እዚ ኾነ ኣይኮነን ክትብል ክትክል ኣለካ ክንቅይሮም ኣይንኽልና ተጠው ከለም ብሎም ኣይንኽልና ግን እንተ ወሓደ ኣእምሮና በትንሳቶም ዝጻወትሉ ዘሎ ድራማ መጻወትዮም ከሆነ ኣይክል እዚ ጌጋይ ክንብል ኢና ህና تغنبلا نخلص زبال زلون زقبر زلون قناع يكونن كينو ግን ትገብርዎ
ጠጠው ንኸነብሎ ዓቕሚ የብልናን ኣብኡ እዩ ዘሎ እቲ ኩነታት ስለዚ ሓይሊ ስለ ዘለኩም ሰብ ግዜ ስለ ዝኾንኩም ድሌትኩም ትገብሩ ኣለኹም ግን ቅዶ ኣይኮነን ምባል ክንክእል ኣለና እምበር ነቲ ዝገብርዎ ዘሎ ጠጠው ክነብሎስ ንኽልኣያ ዝኽእል ሰብ Enrichment will not never stop. He says we'll never stop that enrichment. That's what he says. Those comments come as the UN's nuclear watchdog says he expects Iran could resume enriching uranium, quote, within months. Despite the U.S. dropping more than a dozen so-called bunker buster bombs on Iran's key nuclear sites 9 days ago, including the Fordo facility, where new images into CNN show there is work taking place at the site right now. With us now, Kirsten Fontenrose, the former senior director for the Gulf at the ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው እቲ ዝገበርዎ መጥቃዕቲ በሙሉ ዋላ እኳ ሓያል እንተነበረ ነቲ ቦታት ግን ጠቕላላ ጠጠው ኣቢሉ ወይ ኢልካ ክዝረብ ኣይክእልን እዩ ዘሎ ስለዚ ሓድሽ መስርሕ ሓድሽ ኣሰራርሓ ሓድሽ ኩነታት ተጀሚሩሎ ወይ እውን እቲ ኩነታት ክቕፅል ጀሚሩሎ እዮም ዝብሉ ዘለው ስለዚ ኣብ መወዳእታ ሓንቲ ነገር ክትበርሃልኩም ደልየ ኣለኹ ኣብዚ ናይ ሎሚ ብብዝሒ ክንዛረባ ኢና ኣሜሪካ ኤውሮፓ እስራኤል ከመይ ተኣሳሲሮም ይኸዱ ኣለዉ ኣብ ዓይኒ ሕጊ ኣብ ዓይኒ ሓይሊ ኣብ ኩሉ ተኣሳሲሮም ይኸዱ ኣለዉ ኢራን ከ እቲ እንኮ ዝኣመነቶም ፑቲን ጠሊሙና ዝብል ዘረባ ወፂኡ ኣሎ ጠሊሙና ዝጠሊሙና ኣሎ ቻይና እውን ከምቲ ዝድለ ሓገዝ ኣይገበረትናን እንተወሓደ ግን ምስ ቻይና ዝተገብረ ብዙሕ ዓበይቲ ዲላት ኣይነበረን ስለዚ ኣብዚ ነገር እዚ ብዙሕ ነገር ክርዳእና ዝኽእል ነገራት ንርኢ ኣለና ዋላ እውን እቲ ሽርክነት ዝበሃል ኣንጻር ምዕራባውያን ክትገብሮ ትኽእል ሽርክነት ውፅኢታዊ ክኸውን ከም ዘይክእል ኢራን ትምስክር ኣላ Let me show you one thing ኣብዚ ለንቀነ ኣዛረባ ርእሲ ኮይኑ ዘሎ discovered its supposed allies aren't coming to save them after Israeli and US strikes hit Iranian targets. This comes as China and Russia offered only words of condemnation while refusing to take any military action. The Christian Science Monitor reports that the 20-year strategic pact between Russia and Iran contains no mutual defense clause. Beijing's response ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ርክብ ናይ ዘን ሰለስተ ሃገራት እንታይ ነይሩ ኣብ ምንታይ ዘድሃበይ ነይሩ ከመይ ነይሩ ዝብል ብዙሕ ሕቶታት ክለዓል ጀሚሩ ኣሎ ማለት ኢራን ምዚኦም ኣካል ናይ ብሪክስ እያ ምስ ራሽያ ድማ ብዙሕ ናይ ፓርትነርሽፕ ዲልስ ይግበር ከም ዝነበረ ንርኢ ነርና ሳከት ዲልስ ከም ዝነበረ ሕጂ እናበርሀ እንዲ ድመፅእ ዘሎ ምስ ቻይና ብዙሕ ኣብ ቁጠባ ዘድሃበ ከም ዝነበረ እዩ ዝፍለጥ ኣብ ቁጠባ ኣብ ካልእ ሽርክነታት ዘድሃበይ ነይሩ ግን ስቲል እቲ ኩነታት ናይ ክልቴን ሃገራት ናይ ቻይናን ናይ ራሽያን ብፍላይ ድማ ናይ ራሽያ ኣብዚ ኩነታት እዚ ንኢራን ከም ዘግዳዓታ ኢራን ድማ ድሕሪ እዚ ኩናት ዝጠጠው ምባሉ ኣተኩራ ዝያዳ ናብ ቻይና ትገብር ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ እዚ ሽርክነታት ንኣንጻር ምዕራባውያን ዝቐውም ዘሎ ሰራውር ናቱ ቀረባ ዘሎ ነዊሕ ሰራውር ዘይሰደደ ምዃኑ ንሓትሕዶም ከትሕኑ ዘይክእልሉ ኩነታት ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና የስ እቲ ዘሎ ኩነታት እቲ ዝፍጠር ዘሎ ሽርክነታት ብተብተብ ዝፍጠር ዘሎ ሃንደበታዊ ወይ እውን ኣብ ሓፂር ግዜ ዝፍጠር ዘሎ ስለ ዝኾነ ከም በዓል ናይ ኔቶ ን67 ዓመታት ዝተሰርሓሉን ናይ ነዊሕ ዓመታት ተመክሮ ዘለዎን ዝምድናታት ክሃንፁ ግዜ ክወስድ እዩ ስለዚ መጠን እቲ ኩነታት ዝኸበደ ድማ መጠኑ እቲ ሽርክነታት ነክሕየል ይኽእል እዩ ብፍላይ ናይ ራሽያ ኣቃውማ ግን ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ፀገም ንኢራን ኮይንዋ ዘሎ ናይ ቲንክ ከም ኤርትራውያን እውን ዓብ ትምህርቲ ክንወስደሉ ንኽእል There's no mutual defense clause. Beijing's response reveals a calculated move to protect its own interests rather than support Tehran. But there's something deeper happening here that changes everything we thought we knew about global alliances. China imports more Iranian oil than any other nation and has billions invested through Belt and Road projects. Yet when Iran needed military backing, Beijing urged de-escalation and warned Tehran not to block the Strait of Hormuz. Russia's President Putin offered to mediate nuclear talks between Washington and Tehran instead of providing material support. The Soufan Center notes this exposes the limitations of the Moscow-Beijing-Tehran axis during moments of real crisis. Iranian officials expected robust backing from their partners, but received only rhetorical support and diplomatic statements. Here's what deputy foreign ministers from all three nations declared in March. Politics. This comes... So, እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ብሓፈሻ እቲ ሽርክነት ናይ ዘን ሃገራት ኣብ ግዜ ፅንኩር ኩነታት ተፈቲኑ ንሓትሕደን ሓደ ነቲ ሓደ ከድሕን ዓቕሚ ዘለዎ ወይ እውን ድልውነት ዘለዎ ከም ዘይኮነ ተራእዩ እዩ ስለዚ ካብዚ ሕጂ ንናበይ ክቕፅሉ ይኽእሉ ካልእ ኣርእስቲ ኮይኑ ንኢራን ኣብቲ ዝኸፍአ ኩነታት ናታ ኢቭን ክትፈርሰሉ ኣብ
نختفرس رجيم تشنج أبستعز زلا كنتات وننتقونه زدلي حجز ويون فلوي حجز كجبر الله تراين دبلوماسيا ودقف كمون كينو مقادن زرباتاتن حليفو زخونه يقول إيران مدحان يستوي استسقم تيلن سلازي what is it good for أكم زكونتات أبغز الشجر كازي تغم كازم دنا انتهي تتقمو زبل حتوتات دما ببزح كل عجب ميرلو أبز حجي نخلتين في تشاينا بزو إنفستمنت خمزلون راشيا ون دحان زخونه شركتاتنا جبرات أني هنا هذا كابتي أزارة بارس قوين زلو سلمن تايا راشيا كم تزدل حاجة بفلا هنا براشيا زتذكره أزجبرت ولا براي هذا كابتي إيران راشيا تخصص زلا ويون عبالات منقسنا إيران قبل راشيا زخصوا زلو even نت مبتعزاتهم air defense system كتبهم زي مخالايو لذي زي S400 زبحال air defense system نوعو كتعتقا ويون كشت الله دلو الناس لزي نبرا فلاديمير بوتين نزي air defense system زي كبا بزي مخالو ويون كشت الله بزي مخالو هذا كابتي زل عليه حدقا زور دومينيرو برقت ني زي أقاتي مزلو إيران ني راشا كت كسرية هاي الكاد حسابها يكونن انتاي مشاركة سلازلوا أمارات خلوادي انت خوني كالي مشاركتي كالي ديلس نخدقبر كتقواي كم زلوا يزن القر زلو because اتمت قاعتنا إسرائيل نقزيو تطويل زلو it's going to come back كم بحدش reorganize كوينهم زد اليوم مسايلات مسقبرو قفوا مسملو كم بحدش كم زتري وزلو نيكولر نا إسرائيل نا إيران كم تزدل لا يدخمن زبل وزلو نكالاي كوينات نمدالو قد كوينات يوم زدالو زلو لذي مجمريا ما أنت تغلا لدم شنا قبل سنهم جد ما تقمتي لهم كم تزدل لا يتحرمن زبل زلو نكالاي قصنا كوينات أفتر جن مخفات تقبر زلو سلزي إيران زدلي مدلاوات كتقبر كتكلالو the problem with Russia أبزوان زجن أبزيها زلها ما تي Mr. Putin is this what your strategic cooperation looks like يقولوا له بوتين سي زيادة تا استراتيجيكاوي شركة بهالدلع أجز الشجرنا هذا حجر دو زي تبل زبل زربا كابالاتنا يبايتونا إيران كم كرزلو سلزي جنرال نريو زلنا تكونتات نيران عبي بده خينوا كم زلينا نرزلنا إيران جن تايم الرجع اللواي تحطه يس بنفسها بزو نقرات تقبر كيلايا إسرائيل تطوق تبلوز خالتون حيلنا يصوارا كم زخونه يجن أب ديفنسيف كابابيليتي ناتا مريتان استراتيجيكاوي أسد ناتا نمكل خال جن كل عزخون الدخمت السلماء كابني مجمرة كابني بوتين نمخصص قداميتي نفسهم يمخصص لهم اتزعبي يتسقم زقاتهم ناير ديفنس سيستم دخام ترى ليكونه نايسليا دخامي أوش تعدهم بدرونات متيوم نتندرك كمان اير ديفنس سيستم ناتهم كحرمون كلو سقيلهم نحرين عوك كلا خلون عون كو حسوت زي كيلهم ولا نا تشاينا يكون ولا نا عالمنا ابكالي يونيفرس اير ديفنس سيستم تمزيكا ابعد خامس بدرون كاسلو كساب زخل نحركت كلا خل زي تقل كوينكا first deal with your own issues is bad مجمريا بس وش تاوت اقاماتك ديل كتقبر كتكلا لك دحريو يقا مخالك كتبل تخل by the way بما إيد قصر even باش حد قصر سبت أسير خمسة ولا يزن جرز ولا بيران نا إسرائيل ما تقعد بزتها حس كونتات مالتي سلزي بزحت سل أنا إسرائيل تسر حزنا برست بعال فتحيزون كم زلوا سلزي in general ريزلنا إيران كل عين الدخام النت كم زلوا بتي حيلنا تاجن أبتنسا تفريز زنبرت أطوار بوز مركز كم زخونة حيلنا تايزن جرز ولا سلزي know your strengths حيل خابي علو عم خابي على تري دحريو تبقيس كادما نتدخ متاتك بمسر تقول قدامين المخلون كجبرز كبو أو كنتات نتلو هسا اتناتا وشتاوي أو كنتات كتتعرر لوا هجي قال دما بوتين سلام تايو كم زعين السكم تكوست كيلو أب تنزلون أب صدفن زلو أب زوان زي سلام تاي بوتين إيران كتحنا بزح تبقسوتات كجبر زي كعلى زبل بوغن إيران كرو خلوت حساب كن ريال لنا that we should be asking is what is in Mr. Putin's mind when he considers what his options are for dealing with the situation that has been created, with which he's confronted, being created by Netanyahu. Because quite clearly this is the handiwork of Mr. Netanyahu
And I would have thought that Mr. Putin, when he weighs up his options, would have in mind his highest priority. His highest priority is Ukraine. He needs the war in Ukraine. He wants victory, but war will do. And there's እጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ፑቲን እንታይ ካልኩሌሽን ናቶ ኣብዚ ብርግጽ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ራሻ ጽልዋ ኣለዋ እዩ ምክንያቱ ኣይሁዳውያን ራሻውያን ዳርጋ ኣብ እስራኤል እዚኦም ብዙሓት እዮም ብቁፅሪ እዮም ዝበሃሉ ስለዚ ናይ ኣይሁድ ጽልዋ ኣለዎ እዩ መን ኢኻ ትብሎ እዚ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ራሻ ብዙሓት ኣይሁዳውያን እዮም ዘለዉ so there is an influence ካብ ዝብገስ ኣኒ አንጻር ኢራን ክገብሮ ዝኽእል ካልኣይ ድማ ብሓፈሻ ክህቦ ዝኽእል እውን የለን ኣብዚ እዋን እዚ I mean this is a reality ራሻ ዓባይ ሃገር እያ ሓያል ሃገር እያ ኢልካ ከምድሌትካ ዲቤት ክትገብር ትኽእል ኢኻ ግን እቲ 3 ዓመት ናብ 4 ዓመቱ ገፁ ዝኸይድ ዘሎ ኩናት ናይ ዩክሬን ራሻ ንራሻ እውን ዓብ ብድሆ ይፈጢርላ ዘሎ ስለዚ they cannot help anyone let alone ኢራን ዝኣክል ቀረባ መዝመቶም ትማሊ ናይ ራሻ ናይ ሱሪያ በሻር አልአሳድ ክወድቕ ከሎ they couldn't do anything ወላ ሓንቲ ክገብሩ ይከኣሉ ስለምንታይ ዓቕሞም ድሩት እዩ ዘሎ ብዝዋን እዚ ዝርከቦም ዓቕሚ ኣብታ ናይ ዩክሬን ገለ ነገር ክንገብር ኣለና ነዚያ ጉዳይ እዚኣ ክንውድእ ክንክል ኣለና anything else distraction ይኮይንዎ ዘሎ ካብቲ ዕላማኻ መውፅኢ ብኣፉ ክዛረብ ይኽእል ምሳኻ ብጣውላ ኮፍ ኢሉ ክፈራረም ይኽእል ኣብ ባይታ ክገብሮ ዝኽእል ግን ኣዝዩ ድሩት እዩ ብፍላይ ንሓደ ውዑይ ኩናት ንኸትሕን ክወሃብ ዝኽእል ኣፅዋራትን ገለን የለን ምክንያቱ ኣብ ዝገጀፈ ኩናት ስለ ዘሎ ንባዕሉ ንማንም ከትሕን ኣይክእልን እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ ግምጥል ኣቢልኩም ረእይዎም ትማሊ እንዳ መን ኢኻ ትብሎም እንዳ ዓቢ ምስ ፑቲን ርክብ ጌርና ኢና ዓቢ ወታደራዊ ዲፈንስ ዲል ተገይሩሎ ገለመለ ኢሎም ክወዱ ተፈቲኖም ነይሮም ነው ፑቲን ከትሕኖ ዝኽእል ነገር የለን እቲ ካልኣይ ኣማራፂ ድርይዎ ዝነበሩ ከመን እዩ ነይሩ ትፈልኩም ዳሎ እንዳ ዓቢ ኢራን እዩ ነይሩ ካብ ኢራን ብዙሕ ድሮናት ክገዝኡ እዮም ሓሲቦም ነይሮም ገስወት ኢራን ንባዕላ ክትህብ ኣይትኽእልን እያ ራይት ናው ንማንም ክትህብ ኣይትኽእልን እያ ዝርከባ ክትእክብን ብዝቐልጠፈ ንነብሳ ንድሕነታ ክሰርሕ እያ ስለዚ ኤቭሪዌር ዊ ጎ እቶም ከም ድሌቶም ክተዓፃፀፉ ዝኽእሉ ዝነበሩ ትንኩ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ከም ድሌቱ ዝዕንድር ዘሎ ኢማራ ዝበሃል እዩ ምክንያቱ ኣብ ቀጥታዊ ኩናት ስለዘየለ ግን ንሱ ነፍሱ ዝኻለ ብድሆታት ኣለዎ እዩ ምክንያቱ ኣብ ኩናት ናይ ሱዳን ብዙሕ ኣፅዋራት ከሲሩ ኣሎ ብዙሕ ድሮናት ከሲሩ ኣሎ ቀፃሊ ድማ ይኸስር ኣሎ ስለዚ ኣገይን ኣብዚ እዋን እዚ ትርፊ ኣፅዋር ሒዙ ከም ድሌቱ ክሕግዝ ዝኽእል የለን ዝዓበየ ነጥበ መቐይሮ ዝገብር ኣብዚ እዋን እዚ ቻይና ዝበሃል ሃገር እዩ ቻይና ብዙሕ ኣብ መኻዚኖ ስለ ዘለዎ ቀልጢፉ ድማ ከፍሪ ስለ ዝኽእል ክሸይጥ ዝኽእል ክህብ ዝኽእል እንተሎ ቻይና እዩ ስለዚ ዊ ሃቭ ከም ኤርትራን ካብ ዝውፅእ ኢልና መንግስቲ ኤርትራ ብዝተኻእለ መንገዲ ንቻይና ክሕግዞም እንተደይኪኢሉ ንኢትዮጵያ ንኸይሕግዝ ክፅዕር ክኽእል ኣሎ ወይ እውን ብፍሉይ ኣፅዋራት ንኸይሸይጥ ዝከኣሎም ክገብሩ ክኽእሉ ኣለዎም ፀገም ኤርትራ ክሳዕ ክንደይ ተሰማዕነት ክትህልዋ ትኽእል ኣብ ከምዚ ኩነታት ኣይ ዶንት ኖ ማለት ንስምዒትና ንክሕጉስ ኢለ ዝዝን ክብል ኣይክእልኒ እዚ ዲፕሎማስያዊ ዓቕምናትካ ይሓትት ቁጠባዊ ዓቕምናትካ ይሓትት ዘለካ ሽርክነት ድማ ይሓትት ስለዚ ቻይና ንማንም ክሸይጥ ሬድ እንድሕር ኮይና that's going to be difficult ክትገዝእ ጥራይኻ ትብል እምበር ኣይትሽጡ ክትብሎም ከይትግደድ ትኽእል እያ ስለዚ እቲ ፖሊሲ ናይ ቻይና ኣብዚ እንታይ ክኸውን እዩ ሶፋር ቻይና ብዝሃበቶ ኣፅዋር ኣብ ፓኪስታን ርኢና ኢና ንህንዲ ዓብ ብድሆ ከም ዝገጠማ ስለዚ ኣፅዋር ናይ ቻይና ኣብ ባይታ ክሳብ ሕጂ ብዙሕ ኣይተረኣየን እዩ ዝበሃል ግን ኣብቲ ገለገለ ዝተረኣየ ግን ውፅኢታዊ ኮይኑ ከም ተረኽበ ዝገልፅ ሓበሬታታት ኣለዉ anyway እንታይ ንማለት እዩ እዚ a startling parallel here, I think, between Netanyahu and Putin, who understand each other very well. Very well. They have a close relationship. Netanyahu has been, to some degree, reliant on Putin. Every time he's faced an election, he has gone to Moscow first to seek Mr. Putin's support, because between 1/4 and 1/3 of Israel's population are Russians, and they support Mr. Netanyahu. So there's a strong understanding there. And I would think that Mr. Putin probably has a kind of begrudging respect for Netanyahu, because, well, they think along the same lines. Might is right. Mr. Putin is bent on subjugating Ukraine. He said only last week, not for the first time, that Ukraine is ours. And as we know, Mr. Netanyahu believes that Gaza is his. And
You know, it's an ill wind that brings no one any good, and Mr. Putin can, I think, take some comfort in the fact that... So, ከም ንሪኦ ዘለና ፑቲን ምስ ነተንያሁ ናይ እስራኤል ብዙሕ ትጸልይ ከም ዘይብሎም ኣብ ናሓትሕዶም እዩ ዝገልጽ ዘሎ ብኻልእ ዘራርባ ወላ እውን ከም ዕሩኽን ተፈታውትን እንተደይኮኑ they have certain respect to each other እዚ ኸ እንታይ እዩ ከም ዝብለኩም ሓደ ርብዒ እስራኤላውያን ራሻዊ መበቆል ዘለዎም ኣይሁድ እዮም ስለዚ ዘተሓሓዝ ነጥቢ ኣለዎም ይብላ ኣሎ ካልኣይ ድማ ከምዚ ሕጂ ከይኮነ ከሎ ነተንያሁን ፑቲንን ጽቡቕ ዝኾነ ዝምድና ነይርዎም እዩ ዝብል ዘሎ ቀፂሉ እታ ቀንዲ ኣገዳሲት ንኢራን ንኸተትሕን ትገብሮ ኣብዛ ይጠቕሳን እዩ ንኢራን ንምጥሓን ክግበር ዝኽእል ኣንጻር እስራኤል ከም ትስለፍ ክገብረካ እዩ ኣብ ውዑይ ኩናት ኣንጻር ስዑድያ ኣንጻር ኢማራት ኣንጻር ኩለን እዘን ቀጠር ኣብተን ጋልፊ ሰይቲ ዘለዋ ሃብታማት ሃገራት ፑቲን ድማ ውሕዳት መሻርክቲ እዮም ዘለዎ ብሰንኪ እገዳ ናይ ኤውሮጳ ስለዚ ንኢራን ንክሕጉስ ክብል ነዚአን ኣብ ቁጠባ ዓብዪ ኣበርክቶ ዘለዎን ፅልዋ ዘለዎን ሃገራት ናይ ጋልፍ ንዓታተን ክኸስር ኣይክእልኒ ምክንያቱ እዚ ድማ ወላ ንቻይና ኤግዛክትሊ ሴም ዲሌማ እዩ ዘለዋ ንኢራን ምሕጋዝ ማለት እተን ካልኦት ሃገራት ኣይተሓግዝየን ዝብላ ስዑድያ ይኹን ኢማራት ይኹን ቀጠር ይኹን ባሕሬን ይኹን ኩዌት ይኹን ካልኦት ሃገራት ኩለን ኣብኡ ዘለዋ ብኣፈን ዓብዪለን ንኢራን ዝድግፋ እየን ዝመስላ ብድሕሪ መጋረጃ ግን ፕሊዝ ንኢራን ኣይተሓግዙ እዮም ዝብሉ ስለዚ ንሓንቲ ኢራን ከተትሕን ክትብል እዚ ኩሉ ሽርክነት ናትካ ምስ ካልኦት ሃገራት ንክትከስርካ ከቢድ እዩ ዝኸውን ዘሎ እዚ ኸ እንታይ እዩ ንኢራን ጸላኢት ናይ ኩለን ዓረብ ጌራ ዝቀረፀታ ኣሜሪካ ትበሃል ሃገር እስራኤልን ስለ ዘለው እቶም ሃገራት ዓረብ እውን እንትኾነ ኣብ ጥፍኣት ናይ ኢራን እዮም ዝሰማምዑ ስለዚ ኢራን ከምቲ ዝድለ ደገፍ ክትረክብ ኣይከኣለትን እዚ ድማ ንናይ ኢራን ጉዕዞ ንናይ ኢራን መኸተ ኣዝዩ ከቢድ ዝገብሮ እዩ ስለዚ ዓብ ትምህርቲ ዘለዎ ኣብ ፖለቲካውን ኣብ ሽርክነትን ዓብዪ ትምህርቲ ዘለዎ ነጥቢ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እቲኣቶም ንእስራኤል ዝድግፉ ኩላቶም ብሓንቲ ፊስካ ተኣኪቦም እንታይ ክንሕግዝ ክብሉ ከለዉ ወላ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ወላ ርኡይ ዝኾነ ግህሰት ናይ ገበናት እናፈፀመት ከላ እንታይ ክንሕግዘኩም ንኽእል ክብሉ ከለዉ ብግምጣሉ ናይ ኢራን መሻርክቲ ኸ they always find a reason not to help ምክንያት ወይ እውን ዝኾነ ይኹን ምክንያት ኣለዎም ንኸይሕግዝዎን ኢራን ስለዚ ኢራን need to be careful next steps ናታ ክትሓስብ ክትክእል ኣለዋ ኣሚን ሕጂ እኳ ኣብዚ ምርጫታት ዘለዋ ኣይመስለንን በታ ኣትያታ ዘላ ክትምክት ጥራይ ዘለዋ ኮይኑ ተሪፉ ግን እዚ ሕጂ ዘሎ መድረኽ ናይ ዓለም ናይ ብሓቂ ዓብዪ ምስትውዓል ዘድልዮ እዩ እቶም ብደገ ምስ ራሻ ምስ ቻይና ፅቡቕ ሽርክነት ሃልይካ ምስኦም ኮንካ ኣብ ከቢድ ኩነታት ክመፅእ ከሎ እዚኦም ሃገራት እዚኣቶም ክሳብ ሕጂ ደው ኢሎም ንሃገር ከትሕኑ ይረአናን ዘለና ኣብ ግዜ ሰላም ክሕግዙካ ይኽእሉ ክተሓበሩካ ይኽእሉ ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ከማን ቻይና ኣንጻር እገዳታት ተኣጊደን ዘለዋ ሃገራት ምስኣተን ክትነግድ ጀሚራ ኣላ እዚ ፅቡቕ ነገር እዩ ኦልሬዲ ቀደም ብእገዳ ጥራይ ዝልመሳ ዝነበራ ሃገራት ነተን ኣሜሪካ ትእውጆ ዘላ ብግላ እገዳ ኣይግድስን እያነ ክሰርሕ ኣብ ምባል በፂሓ ኣላ እዚ ሓደ ዓብ ነገር እዩ ፑቲን ክሳብ ሕጂ ደው ኢሉ ዘሎ እኮ ቻይና ነቲ እገዳ ናይ ኣሜሪካ ነፂጋ ምስ ራሽያ ክትነግድ ስለ ዝጀመረት እያ እቲ ንግዲ ነቲ ቁጠባ ናቱ ከም ዘይርመስ ነቲ ዘድልዮ ቴክኖሎጂ ነቲ ህዝቢ ናቱ ካብ ኩሉ ተዓፅዩ ዘሎ ኖርማል ሂወት ንክህልዎ ተኽእል ዘላ ቻይና ወላ ንኢራን ወታደራዊ ግደፎ ንኢራን ነዳዲ ናይ ኢራን ማንም ክገዞ ይክእልኒ ኣሚን ራሽያ ሸያጢት እያ እምበር ገዛኢት ኣይኮነት ቴስ ዓሚታዊት ነዳዲ ናይ ኢራን ቻይና እያ ትገዝኦ ኦኬ ቻይና እውን ንፅድቂ ኢሎም ኣይኮኑ ዝገብሮ ዲስካውንት ኣለዎም ምስ ኣሜሪካ ምስ ኤውሮጳን ከዓ ፅቡቕ ዝምድና ስለ ዘይብሎም ንኢራን ተተኣማምኖም እያ ንዖም ስለዚ እንታይ እዩ ካብ ኢራን ዝመፅእ ነዳዲ ብቐጥታ ምዕራባውያን ክቋፅርዎ ዘይክእሉ ስለ ዝኾኑ የተኣማምኖም እዩ እንተኾነ ኢራን ቻይና ነዚ ትገዝኦ ዘላ ቁሩብ ገንዘብ ወሲኻ ካብ ካልእ ክትገዝእ ትኽእል ትኸውን እያ ኢራን ግን ማንም ክገዝአላ ኣይክእልኒ ቻይና እንተገዲፋቱ ስለዚ ናይ ቻይና ዓብ ቦታ እዩ ዘሎ ኣብ ወታደራዊ ዘይሓገዘታ ንብል ኣለና እምበር ከም ሃገር ንክትቅፅል ንኢራን ዓብ ኣስተዋፅኦ ዘለዋ ቻይና ስለዚ ኣገይን ነገራት ፈላሊኻ ምርኣይ እውን ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ ሕጂ ኣብቲ ኣንተ ጀመርናይ ሃንታ ርስመ ንመለስ ድሕሪኡ ክንሰግር ናብ ካልእ ናይዘን ሰለስተ ሃገራት ግን ሓደ ካብቲ ዓብዪ መዛረባ ኣርእስቲ ኮይኑ that may escalate the situation. Notice how they avoided any mention of military cooperation or mutual defense commitments. The Atlantic reports, this lack of response signals the anti-Western axis is fraying under pressure. Neither China nor Russia sees destabilizing the Middle East as beneficial to their economic interests. China maintains significant trade relationships with Iran's regional adversaries, including Saudi Arabia and the UAE. Richard Nephew, former Deputy Special Envoy for Iran, observed, "The three governments still have diverging historical and strategic interests that will not dissipate."
This assessment proves particularly relevant as Iran faces isolation without meaningful support. The timing of these strikes matters significantly for understanding the current situation. President Trump had given Iran a 60-day diplomatic window to address nuclear concerns. That window expired on June 12th, just before Israeli and US operations began. Israeli بعفشا كم دري زلنا تي زندنا نايزان هجرات exposed كوينو اللي يمزولو زلو نمرابا عالم دما حدا تيست أب حدا تيست حليفة مالو انت يمزولو زلو إذن سلست هجرات زلو وين زندنا أب ورقاتن أب فورمان تدي كوينو أب تكبار كسا كندو دلو نزلون عطاتهم تأجم كفتر لهم زخل كم زي كوينو كم زي كونه تعمامينا لنا زبل زربا يزرب الله سلزي all in all كله ريخا انتينا نرزلنا نيم عربا وعالم it's safe to do whatever they want زي زدلي ون قبرو كخلهم زخل كنتات كم زولينا نرزلنا كابا حليفكا أبتي زغطل أرسات كدنا خنرينا أبزي أبتي عن توجه مركلكم let's go أبزي زبلوا زلوا من نتو then we will see what is going on. His claim that US airstrikes had obliterated Iran's nuclear program. The UN's nuclear watchdog has said Iran could resume enriching uranium within months. They did obliterate it, it turned out. Then we had to suffer the fake news, where the fake news in CNN and the New York Times was saying, well, maybe it wasn't as good as Trump said. Maybe it wasn't totally obliterated. The last thing they're going to be doing right now, for a period of time at least, is nuclear. They've had it. They've been trying it for 25 years. The last thing they're going to do is nuclear. We had to hit them, though. They were close to getting a nuclear bomb, absolutely. I'm glad to say we can go back to Russell Sutter, whose life was in Tehran. بعفشا أنت إذا بالزلو دونالد ترامب أبي أون تعوي سكور حيزهم زلون إذا كان تايزر زلو بعفشا نيران أتبقى هاريبيا نابوت من لسلو دحر فتينا دما جزيات تخسر قلبتات تخسر كل نجارات تخسر نابليو كم قد فتن زلو but in reality توم كارلوت حيل تادجن إيران كسا كندو تداخي مالا زبل ريتو كم زي بلومن ولا ونتني كل روا عقمناتا كسا كندو تداخي مالا زبل مقود كم زي اللي يوزن الجرزلو at the end of the day the nuclear agency نايب حكريو كم غيرو زك أمزل لابزي أكلت حنت فيديو نيرات ترخيبها. Iran's president has spoken with his French counterpart Emmanuel Macron, told him the double standards of the IAEA have created problems for regional and global security. The comments come as the head of the UN's nuclear watchdog pushes back at claims from the Trump administration that Iran's nuclear program has been totally obliterated. In an interview with CBS News, Rafael Grossi suggested the recent US strikes on Iran set the country's nuclear program back a couple of months. The capacities they have are there. They can have in a matter of months, I would say, a few cascades of centrifuges. Country where along with the IAEA زبال نايتي ناي nuclear agency حلافيو جي زاخلا إسرائيل أمريكان كدبدبو خلو تحابين يراب عراتو ولا حنت خيزارب أفلو كيتنيرو هجي أتي أتصورنا إيران كم تدلي تنيكولا رواع من إيران كم تدلي سلدي تداخمه أوش تحدى توارح نعمتات مليسنا يزبلو زبال زلو قديفو أوش تحدى توارح تمليسو نفس روحهم كاتو خمس غولون آتي نيكولا عقمناتهم أم عبال كخصلو خمس غولون يزقل زلو سلزي الدكيم دقاكيمو انت قبريد فتندلو إيران كم نخي تقبر كتكل على again كل زي agencies نا أمريكا agencies يخططوا زلكم بعلم زعول مويو بس سبز انتاي غيريم زولو كل تحبريتا confidential زو هابوز نبر حبريتا إيران تبد نبرت مالتيو كم تقصصرنا يونكا أمريكا يم حلال فهم زنبرن أمريكا أخول حبريتا يهب كم زنبر يزن كرزلو سلازي إيران is really in a deep trouble بحكي كتروي خلقها كل أنت أرازلو everything is working against her زغاجنا عقاب غربا كما إرتراوي زلزو نابز بزهنا نبي حكي دس معنا مهنياتو this is always the case مثل إرترا ما بزعتو تي international agencies against إرترا يتصر لذي نمجمريا أبزوان بزقربا واني قرب توم UN agencies أبي إرترا إرترا دسورحون بزمسلو زلومبر بحفشة أب international arena إرترا كل جزء زحق تركبني إيران لما تمساسا لكيزنا نرزلنا زهجر متيو نتقولو كترم كلا كخونن إسرائيل قدا كوردالو قبل زقبو تقمتي لجن إيران أب توسع تقم نخمسا درب هذا بزحزلو بغمي spinning and producing enriched uranium or less than that. But as I said, frankly speaking, one cannot claim that everything has disappeared and there is nothing there. It is clear that there has been severe damage, but it's not total damage. We can have كم ريد لنا بكا معتنتاتنا تو آمن أبزح له مالتي
replaced head of the International Atomic Energy Agency, or the IAEA, Rafael Grossi, has once again pleaded for Iran to allow him the entry so that he could carry out the inspection of Iranian nuclear facilities. In his latest interview to a US TV network, CBS, the Argentinian national repeated 4 times, yes, 4 times, his desperate urge to visit Iran. At some point, the IAEA will have to return, although I said to him that we should perhaps sit down and analyze in a gradual way the reconnection, the modalities for the inspectors. ስለዚህ ከም በሓድሽ ናብ ኢራን ተመሊሱ ከመይ ከም ዘሎ ሪዮ ንጹር ሓበሬታ ንክብ እዩ ዝዛረብ ዘሎ እንታይ ማለት እዩ ኣሜሪካ ክንምንታይ ሃስያቶም ብኣካል ክሪኦ ስለ ዝደሊ ዘሎ ኣዚፍ ብዛዕባ ኒኩለር ዝግደስ ዘሎ ብዛዕባ ኒኩለራዊ ኩነታት ተገዳስነት ከም ዘሕደረ ገይሩ መጋበርያታት እዮም እዚኦም ኩላቶም ትሪኦም ዘለዎም ኤግዛክትሊ ሕጂ ዝገብር ዘሎ ኢራን ክትጭፍጨፍ ከላ ኣፎ ዓፂኑ የርቲ ኩነታት ጠጠው ስለ ዝበለ ሕጂ ብዝተኻለና መጠን ክንኣቱለና ክንሪኦ ኣለና ብኩሉ መንገዲ ድማ ፃቕጦ ክገብሩ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ኣብ ልዕሊ ኢራን ኣሚን let's be honest ሕራይ ክትብል ያ ኢራን ኣማራፂታት ናታ ውሑድ ስለ ዝኾነ ንግዚኡ ክትኣንቢ ኢላ ኣላ ግን ንክንደይ ክትቅፅል ትኽእል ከምኡ ኢላ ይትሕቶ እቲ ዘሎ pressure እቲ ዘሎ ፃቕጢ እቲ ዘሎ ካልእ ዓይነት ሓይልታት ብሓደ ኮይንካ ምኻድ ንኢራን እውን ከቢድ ከም ዝኾነ ምርዳእ የድሊ so basically እንታይ ዘርእየካ ዝመስል ተስፋ ናይዚ ማልቲፖላር ወርልድ ኣሎ እንዲ ዝበሃል ካብቲ ዩኒፖላር ወርልድ ወፂና ናብ ማልቲፖላር ወርልድ ክንኣቱ ኣብቲ መድረክ ኣለና በሃል ኣሎ ግን the road is not going to be easy እቲ መንገዲ እቲ ናብ ማልቲፖላሪቲ ማለት ብዙሓት ሓይልታት ዘለዎ ዓለም ንምእታው ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ከም ዝኾነ ንርኢ ኣለና right now ሃገራት ክፈርሳ ንርኢ ኣለና ምክንያቱ ኣሜሪካ ነቲ ንሳ ትቆፃፀሮ ዓለም ኤሮፓ ኮይና ትቆፃፀሮ ዩኒፖላር ዓለም ካብኡ ትወፅን እያ እተን ንዑ ንምውፃእ ክሕግዛ ዝኽእላ ምናልባት ቻይናን ራሽያን ንዓታተን ክስዕርቲ ደይክኢለ ናብኣተን ዝተፀግዓ ሃገራት ግን ፎር ሹር ክድምስሰን ይኽእል እየ ናብኡ ከይበፅሓ ከለዋ ዝብል ፖሊሲ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኢራን ሓደ ካብቶም ነቲ ማልቲፖላር ወርልድ ትደፍእ ዝነበረት ሃገር እያ ንበይና ከርዲኖም ከመይ ገይሮም ኣውዲቖማ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ካልኦት ሃገራት ከመይ ገይረን ናብ ቻይና ተኣማሚነን ክፅጋዓ ዝኽእላ ነው ናብ ኣሜሪካን ክመለሳ ዝኽእላ ዝበፅሓ ሃገራት ይፈርሃ ከምዚ ዓይነት ብድሆ ክመፀን ከም ዝኽእል ስለዝፈርሃ ኣተሓሳስበን ወላ ብውሽጠን ካልእ ክሓስባ ከላ ብደገ ግን ልዑል ጥንቃቐ እዩ ዘድልየን ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ህያው ኣብነት እዩ to go back. This is why it is, I'm sorry, I'm repeating it for the 3rd time, I think, we need to go back. I'm sorry, 4th time, we have to go back. One suspects why he has become so desperate all of a sudden. After all, Iran and the US have already destroyed Iranian nuclear facilities. So what is the desperation for? He wrote a dubious report on Iran's nuclear capabilities and gave a misleading impression that Iran was indeed on its way to weaponize its nuclear program. The rogue settler colony called Israel then, with the help of the US, launched an illegal attack on Iran, a sovereign country, assassinated top Iranian scientists and military generals, and dropped thousands of tons of bombs on the nuclear sites. And not once did this disgraceful man condemn those illegal acts. By his own admission. Exactly. I mean, حقس الزعربة زليو. قبل الإيران كل عينت قفئي زي حقاوي زي فتحاوي نقرات كقاطم كله عفو عبيتو تميلو زنبري إسرائيل حنت قالوا نتقوني بقالو تقدل زي كاله يعني كل إسرائيل زخوني يقول مخنيات زي نبرا حفلة هندبتها وكينات إيران زفنوتها سلازي إذن بعلو ني إسرائيل بزح علم لقاوت سقط فترة دخل قبر الله ليجيتيميت ويكا قبوز غني حقاو نطبل لك نعوخ قبر دي كاله حجي إيران بغلط ما نتكونتها سرفايف نزقبرتو قدنا بإيران كاتل نيلو ويزبل زلا فقط تلفزيونات ناقده أب حدا تلفزيون تراي 4 جزء بإيران نخناتو كيف قلنا له نابله كقعر تراي له بتقوين بتي إيران لوجيكالي أبكون أن تمركزك كتفكر أي جباني كتفكر أي جباني جن عاتي صعطيك تصور رسالة زي تغل كتفكر يا كوينو تعريف مالتي الذي توسع حبريته حيزهم كيلوم دماء نتزغط المتقعتي مصنع تاسلو زد اليوم نزوم كلهم agencies كومتات غيرهم يوتو حبريته دما يكبو and then they come back stronger كارمو خامالتي I mean it's very sad but it is what it is Donald Trump لن كان بزعبازي كنتاتنا إيران وانتزاري بنيرو
We were coming until just, then, and nobody thought we'd go after that site because everybody said that site is impenetrable. You can't, you're not going to be able to, that's why they did. It's at the bottom of a mountain and it's granite. Granite's the hardest stone and it's granite. So, no, they didn't, but I do believe they had people there because you had cars, they were saying cars, and those were masons. Those were people working with concrete. They were trying to seal up the entrance to where the bomb would most likely go in. And they did that. They were working on that, and the bomb went through it like it was butter, like it was absolute butter. Because I saw reports that they were. So, እንታይ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ኒኩለር ናይ ኢራን ብመኪና ከም ዘጓዓዓዘት ገለገለ ካብቲ ናይ ነገራታ ብዋኑ ከም ዘጓዓዘቶን ዝገልጽ ሓበሬታ ኣሎ ሓቅነት ነይርዎ ዶ እዚ ተባሂሉ ኣብ ዝሓተተሉ ዶናልድ ትራምፕ ነው እቶም ኣብኡ ዝመላለሱ ብሳተላይት ዝረኣዩ ነቲ መዕፀዊ ነቲ መእተዊ ናይቲ እስር ቤት ብኮንክሪት ጌርካ ንምዕፃው ዝግበር ዝነበረ ፈተነን ዝተፈላለየ ኮንክሪት ይግበር ከም ዝነበረን እንተኾነ ነቲ ሚሳይላት ናይ ኣሜሪካ ብፍጹም ጠጠው ከብልዎ ከም ዘይከኣሉን ልክዕ ከም ጠስሚ ኣንኪልዎ ከኣቱ ዝኽእል ሚሳይላት ከም ዝነበሮም እቲ ኣፅዋራት ንሶም ዝደርበይዎ ከም ዝነበረ እዩ obviously ዶናልድ ትራምፕ ናይ ምግናን ዓቕሚ ኣለዎ ብናቱ ኣረዳዳ ኒኩለር ናይ ኢራን ደምሲስና ኢና totally obliterated totally ጠቕላላ ተደምሲሱ ዝብል መደምደምታ ይወሲዱ ዘሎ ግን ንሱ ጥራይ ኣብኣ ወዲቑ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ከም ዘይተደምሰሰ ድሮ እቲ ናይ ዩኤን ናይቲ ኒኩለር ኤጀንሲ ሓላፊ እናተሓወፀ ክኸይድ ኣለኒ ዘብሎ ዘሎ እዩ እዚ which one is true ኣሜሪካ ድና ክነኣምን እቲ ካልእ ኤጀንሲ ድና ክነኣምን we don't know ኩሉ ግን ጌም እዩ ፀወታ ክኸውን ይኽእል እዩ ዶናልድ ትራምፕ ከምዚ ክብል ፀነስ ሽዑት ናይ ኣብቲ ካልኣይ ምህራም ምስዳለው ተጋጊየ ነይረ ገለ ነገርሲ ተረፈ ነይሩ ዘውፅዎ ነይሮም ዝብል ስነ መጎት ተጠቂሞም ድማ ከም ብሓድሽ ካልእ መጥቃዕትን ካልእ ድራማን ንኽፈጥሩ ክሕግዞም ይኽእል እዩ but anyway እቲ ኩነታት ንእሽተይ ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ሕቶታት ክምልስ ከሎ 400 kilograms 800 pounds that they moved but I wonder if it's traceable. I mean if they were to have moved something they didn't move anything. They moved themselves. They were all trying to live. They didn't move anything. They didn't think it was going to be actually doable what we did, and what we did was amazing. And they we went, there were energy commissions that went there. Now it's just thousands of tons of rock in that room right now. That room, the whole place was just destroyed. And the other two also. Now Israel was able to do damage, but we did the final damage. And we have the greatest submarines in the world. We launched 30 rockets from submarines. Every single one of them hit their target. How will you know if he tried? ባፈሻ እንታይ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ዝኾነ ነገር ካብ ዝወፅእ የለን ኩሉ ነገር ደምሲስና ኢና ዝብል መደምደምታይ ዘለዎ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚኣ ቃል እዚኣ ክነቅፅ እውን ዕላማ ኣለዎ ጀነራሊ እቲ ብኡ ጌር ክውዳእሉ ስለ ዝደሊ ዘሎ ካልእ ምክንያት ናይ እስራኤል ክፈጥርዎ ዝኽእሉ ጠቕላላ ኩሉ ሓሪብናዮ ስለ ዝኾና ካልኣይ ግዜ ምስ ኢራን ናይ ኩናትን ናይ ምፍጣጥን ድሌት ከም ዘይብሉ እዩ ዝገልፅ ዘሎ እቲ ዕላማ ናቱ እንተወሓደ ግን ኣብ መወዳእታ ጠቕላላ ንዑ ኣነ ሙሉእ ብሙሉእ ውፅኢታዊ መጥቃዕቲ ገይረ ዝተረፈ የብላን ኢራን ኩሉ ነገር ደምሲሰ ስለዚ ሌትስ ሙቭ ኦን ዝዓይነቱ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ካብዚ ነገር ክንቅፅል ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ ባት ዶናልድ ትራምፕ ንግሆ ከምዚ ኢሉ ምሸት ካልእ እንተተዛረበ ንሱ ይግረም ሰማዒኡ ይግረም ዓለም ኣይትግረምን እያ ዶናልድ ትራምፕ መርገፂኡ ክቕይር ኣካይዱ ተሓሳስቡ ዘረቡ ክቕይር ኩሉ ግዜ ንቡር እዩ ንግሆ ተዛረባ ኣብዚኣ ኩናት ናይ ኢራን ጥራይ 3-4 ግዜ መርገፂ ቀይሩ 3-4 ግዜ መርገፂ ቀይሩ ስለዚ እቲ ኩነታት ንሱ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ንብዙሓት ሰባት ግልፂ ዝኾነሎም ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እንታይ ማለት እዚ እቲ ዓለቕ እቲ ኩነታት ዝካየድ ዘሎ ወላ ሓንቲ ክትገብረሉ ዘይትኽእለሉ ደረጃ እየተበፂሑ ዘሎ ስለዚ at the end of the day you cannot do much ነቲ ንሳቶም ዝብሉካ ዘሎ ክትቅበል ጥራይካ ትኽእል እምበር ክግበር ዝኽእል የለን ንሳቶም ድሌቶም ክብሉን ድሌቶም ክገብሩን ተኽእሎ ኣለዎ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ግን ንብዙሓት ኣሜሪካውያን ዓብዪ ፀቕጥን ናይ ኣተሓሳስባ ለውጥን ናይ ፖለቲካ መርገፂ ለውጥን ከም ዝገብሩ ይገብሮም ኣሎ ንኣብነት ኣብዚ ስሙ If I'm going to support a regime change for an awful government, it's going to be Israel. Okay? It is going to be a regime change in Israel because that tends to be the government in the Middle East that is imparting terror on the world that actually impacts my American life. Impacts my tax dollars. What have we given them? $150 billion. They've taken weapons from us. They're hiding their nuclear weapons, pretending. Candice Owens, كم يلن إسرائيل زبال أي أملاك يحلوا ترايبلو. بعد زيا نزنا إسرائيل قدسي كم حسوم يندش في فوز الله. هذا الرجيم changes زبال بقالها قراي دقفني له.
انكو رجيم تشنج منقصك غير كدقف اندحر خوينا كم امريكاويت اب اسرائيل رجيم تشنج كل يزدليلا اب ايران دا يكون اب اسرائيل سلامتاي اب ايران زل منقصنا عايز يسالوني يكوننا في هوتيلا اب اسرائيل زل منقص ግን بتعمي تسالوني زلو ገንዘበይ ታክስ አነ ዝኸፍሎ በቢሊዮናት ተጋሒቱ ናብ ይኸይድ ኣሎ ኣብ ውሽጢ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲካ ድማ ኢዱ ኢትዩ ሰላም ከሊና ኣሎ ይብሎ ስለዚ እስራኤል ኣብቲ ናይ ፐብሊክ ኦፒኒየን ናይ ኣሜሪካ ከሲራቶ ዘላ ዛትሪዋ ዘለዎም ከንዲሶም ናይ ዴይሊ ዋየር ዝበሃል ንእስራኤላውያን ዝድግፍ ንሶም እያ ትሰርሕ ነይራ ኣባይ ደጋፊት ናይ እስራኤል እያ ነይራ እንገስወ ኩሉ እቲ ዝኸድዎ ዝነበሩ ትዕቢት ዝመልኦ ዕንደራ ብዙሓት ደገፍትናቶም ፓሽነት ንዖም ዝቃለሱ ዝነበሩ ልክዕ ከምቲ ንዖም ዝቃለሱሉ ዝነበሩ ካብኡ ብዝብርትዕ ኤነርጂ ብፍጥነት ንእስራኤልን ጉዳን ኣብቲ ኣሜሪካ ዘሎ ለይትን መዓልትን ክሃርምዎ ጀሚሮም ኣለዉ እዚ ኸ እንታይ ዝፈጥር ዘሎ ከምዚ ማዕበል እዩ ተቐይር ዘሎ እዚኣ መጀመርያ ክጅምር ከላ ከጥፍዋ እዮም ክቐትልዋ እዮም በሃል ነይሩ ሎሚ ግን ከምኣ መዓት መፅኦም ዓበይቲ ከምኣ መፅኦም እንጂ ሰብ ወዲኡ ዱ ንኩሎም ክትቀትል ንኩሎም ከተጥፍእ you can't ስለዚ ነቲ ፐብሊክ ኦፒኒየን ዝበሃል ኣሜሪካ እስራኤል ስቲል በቲ ነቲ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ተቆፃፂራቱ ስለ ዘላ ክግበር ዝኽእል የለን ግን እቶም ፖለቲከኛታት ሓደ መዓልቲ ክምረፁ እዮም እዚ ኣብ ኒውዮርክ ተመሪፁ ኣብ ምርጫ ኣሰንቢድዎም ዘሎ ኣብ ኡጋንዳ ተወሊድ ዝዓበየ ዞራን ማመዳኒ ድዩ ወለ ዝበሃል ውፅኢት ናይዚ ሕጂ ዘሎ ፀገም እዩ ካብ ምሕር ናይ እስራኤል ተፀላእነት እቶም ፖለቲከኛታት ዝኾነ ይኹን ርክብ ምስ እስራኤል ዘለዎ ኣብ ስልጣን ከም ዘይመፅእ ክገብሩ ክእሉ እዮም እቶም ህዝቢ ነዚ ንክኸውን ድማ እዚኦም ጎስጎስቲ ዓበይቲ ፀለውቲ ብሚልዮናት እዮም ሰብ ዝርእይዎ ናይዛ ቪድዮ እዚኣ እዚ ረጂም ቼንጅ ኣብ ኢራን ኣብ ሲርያ ኣብ ኤርትራ ይኮና ንደሊ ኣብ እስራኤል ኢና ንደሊ ዘለና ትብል ኣላ ኣብ እስራኤል ዘሎ መንግስቲ ክቕየር ዘሎ ንሱ ንዓይኒ ሂወተይ ዝፀልወኒ ዘሎ ብሕማቕ እምበር ካልኦት መንግስታት ኣይኮኑን ስለዚ ንዓይ ዝፀልወኒ ኣብ ሂወተይ ኣብ ኣሜሪካ ከለኹ ዝፀልወኒ ንሱ ክእለ ዘለዎ እምበር ካልኦት ምሳይ ርክብ ዘይብሎ ክእለዩ ክድግፍ ኣይክእልና እያ ትብል They don't have them. They've stolen our technology. They're running a sophisticated blackmail ring so that all of our politicians just oblige them. And yeah, so if we're going to do it, like if we're going to do the thing and we're going to say we're not going to be isolationists, maybe we should go after Israel. Okay? I mean, he was freaking out, and this was the real tell. Freaking out, and we'll get to this with Dave Portnoy, about a clip on my show where we talked about why would American troops sign up for this? Like, should they just leave the military? Freaked out. The Zionists were losing their mind over this. We're going to talk about why when we get to Dave Portnoy. But then I asked if you're Candice got ni أملاخ يتحنى كتب لنا حرقين كان بعد زين يخاطب لك زين زوجته زلوا ترى بعد Candice إنسان هذا اللي بلقى الناس ترى يكونوا This is going viral يخوينه زلوا زي ما الأختار Israel has healthcare. Nobody goes bankrupt because they have cancer. But in the United States, we don't, yet we send them aid. How does this serve the United States of America? The end. سمعوا هذا بعد انتهت بالله أبس زلوا نفسه كفسد هالس إنشورانس الله نفسه كفسد سلازة حمامة كاب سيستم بانكرابت خوينو هوملس هيكير نيلا أب أمريكا كمية بالله إسرائيل بجنزب ناتنا هي لايف ستايل ناتهم كغيروا خلوه حزب أمريكا بتتعكس نسوز خفلو زلقنا بعدو ولا حنت ركب زي كاله باريا خويني نبر عليه بزول زلو أب أمريكا بزو حسابيو حسم هي وزن نبر تجنزب نساتو حزب أمريكا زخفلو زل تاكس أب أمريكا أنت زغو نيرو نحزبهم بزو شجر مفاتح نيرو ببليونات جنزب جن ناب إسرائيل زخيل نغطي هذا بلو States of America. The endless support for Israel, very expensive. When people are literally buying groceries on credit in the United States. Giving money to Israel for endless wars, years and years, billions and billions and billions of dollars. This doesn't make any sense. It's not rational. Why are we doing that? I want to hear why that is a good use. We have people sleeping out on the streets of America 2 blocks from the nation's capital. رايوم دي كل صلاتي دمص زلو ገንዘብና በቢሊዮናት ካብዝና ኸደ ናብ እስራኤል ክጓረ ከሎ ንዘይ ውዳእ ኩናት ንዕንወት ንጥፍዓት ድማ ክጥቀምሉ ከሎ ኣብዚ ህዝብና ኣብዚ ሃገር እዚ ግን ሂወቱ ፋሕብትን ዝኣተው ህዝቢ መዓት ይዘለና ዋይ ዶንት ነቲ ገንዘብ እቲ ንሰዶ ዘለና ኣብ ህዝብና ዘይንጥቀመሉ ዝብል ፖለቲካ ሮኬት ሳይንስ ኣይኮነን እዚ ካመን ሰንስ እዩ ፖለቲከኛ ንህዝቢ ከገልግል ይድመፅ ኖ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ፖለቲከኛታት ንእስራኤልን ነቲ ኩናት ዝሶም ዝገብርዎን ንኸገልግሉ እዮም ዝመፁ ከምዚ ዓይነት ታሪክ ኣብ ዓለም ተራእዩ ይፈልጥን ሓንቲ ሃገር ኣብ ዓለም ዝሓየለት ኣነ እናበለት ከላ ፖለቲከኛታት ናቶም ንኻልእ ንእሽተይ ሃገር ባርያ ኮይኖም ዝሰርሑ ናይ ብትክክል ባሮት ኮይኖም ዝሰርሑ ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ
እዚ ከዓ ኣብቲ mainstream media ሎሚ ንጎም ሸትን You tell me why spending billions of dollars to support Netanyahu's war and starving children is a good idea. I'd love to hear it. Look, the United States and Israel are two separate countries, and they often have different interests. The reason the lobby works so hard is because Israel's interests conflict with America's interests, and the lobby wants to go to great lengths to make sure that Israel's interests prevail in that competition. So ከም ተንሪዮ ዘለና እንታይ ዝብሉ ዘለዉ እስራኤልን ኣሜሪካን ሽርክነት ከልዋ ንኽእል እዩ ትፀገም ግን እቲ ሽርክነት ናተን እስራኤል ረብሓ ናታ ብዋጋ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ክትገብሮ ስለትደሊ እቲ ኤፓክ ዝበሃል እቲ ሎቢ ግሩፕ ናቶም ብዙሕ ገንዘብን ብዙሕ ዝተራቐቐ ስራሕን ብምግባር ነቶም ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ ኣንፃር ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ንእስራኤል ከም ዘገልግሉ ክገብሮም ይትፅዕር ኢላ እዚ ድማ ንብዙሓት ኣሜሪካውያን ዓብ ቂምታን ቁጥዐን ይፈጥረሎም ዘሎ መጠን ብዙሕ ቀደም ነቲ ሚድያ ስለ ዝቋፀሩ ወዚ ዘረባ እዚ ከምዘይ ዝረብ ገይሮም ዓፅዮማ ነይሮም እዮም ሎሚ ግን እቲ ሚድያ ቢዶም የለን ሎሚ ሲኤንኤንን ቢቢሲን ክትቋፀሮ ትኽእል ኢኻ ኖ ፕሮብለም ጉድ ላክ መን ይክርዮ ንዑ ዝበዝሐ ሰብ በማይት ኣሽሓት ብሚልዮናት ነዚ ኣብ ዩቱብ ዘሎ ቻነላት እዮም ሰምዑ ዩቱብ ተዓፂኻ ኣብ ኤክስ ክኸዶ you cannot stop the voice today ስለዚ እቲ ሚድያ እቲ ኢንተርኔት ክሳብ ዘሎ ወላ ሓንቲ ክትገብራ ይትኽእል ኢኻ ስለዚ እቲ ናይ እስራኤል ፀገም ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናበኣሰ ዝኸይድ ዘሎ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ when people are literally buying groceries on credit in the United States, giving money to Israel. ስለዚ ኣብ መወዳእታ እቲ ዕጫ ንእስራኤል ዝፅበያ ዘሎ ቀሊል ዕጫ ከም ዘይኮነን ብኢራን ስለተወገት ወይ ብገለ ጥራይ ዘይኮነሲ እቲ ፐብሊክ ኦፒንየን እቲ ከም ድሌታ እናመዝመዘት ትጥቀመሉ ዘላ ፖለቲካ ናይ ምዕራብ ኣንፃራ ክስልበጥ ከም ዝኽእላት ሳም ፖይንት እዩ ዝንገር anyway ንሕና እቲ ዘሎ ሓበሬታ ክንበኩም ኢና ላይክ ግበሩ ሸር ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ናትኩም ደግማይ ተፍዕዱ ናትኩም ርእይቶ ሃቡና በልኩ ናይ ሎማ ርሳብ ዝኹዴ ኣብ ካልእ ርሲ ክሳብ ንረኸብ ድሓን ኮኑ ፅፅብቑ ቻው